Kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latamukaon. Jakpat siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang kaw, iso pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakenkwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-fly takton nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Ta si dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko, naimut. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ama ka-abroad. Iso ama buteng ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Huwag nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jak pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Tanagrigat ti biyag di ti pagilyan tayo. Makastruk kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamutag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag-negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen manang Maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid doga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas di along trip? Wen nga rod amanang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabrod. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaeng ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pala ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan.
Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas dao mat dahi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta'i di naamuan nang ag-flight akon. Kasla si Ming patmutan. Kat tila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jak man amo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamo ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flightan. Kaya't ko kumamot ag-apply ng awang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man tag-apply. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrawd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maray. Ibagam tasanan nga gabrawd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam, namidwan napeke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanegosyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartadang amsyak. Tano syak, adang amin yor ornongak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak kaw. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak kat agsweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak kaw. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay nga di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amuanti. Oh, imposible. Adida yung bagati sweldo yo ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Agad, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupang ka man Donita.
Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka granag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi. Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan api manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam to lang asa. Bigla matasiming po ni auntie. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan on ti makitam ken kuana anak kau. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamuti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapay laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod turnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kamangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay, ijay mga restauranten Alan mapantay dya sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaisuna nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga around. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamutlaang manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na laang ta. Problemak nun nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman ije palengkay Ruday, tayong tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumatanga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan natanga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuan. Anun to man na may bagbagaanan no kwa. Pasaray agtex nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. Anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kanagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na metlan dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta.
Yala, awatin talatan, day kabsata, ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan ba't kit day? Maibagak laeng, manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katuon uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga jay package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak ngarud, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gayam manang mareng, nagsapakan ngay malatew. When man ta umayak makikape, kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger wano pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Diyak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapankalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy, ay adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam aning garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na na. Ha? Package? Ay kwa! Ay, dito yan. Ibati yo dito yan, ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kankwanan o daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wan, siyak ti inao na kabsa na. Sige ngar na, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga ron, tada ipapirma kada kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi kasta ti itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nak, tingkyaw. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman nak Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay.
Awan mo't nakitak akas ta iti package sa anak ka. Ha? Ala, adda, tatang! Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain amin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay, tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ka. Di mat imbagakan ka, asigo dan na nalukatan na si Mang pati package mo, Rode. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapam, asyak ti nang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una ti pungtot na kanyak, kat nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no mailako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't Pasensya ka anak ka. Awanak mo't ngamin ni simbang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Nay, imadumot ti taraken mo aburias manang. Pinadakkel mo pa'y gaya munto'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraken nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlimala ang idi ti taraken mo. Ngam imadumutan. Akit talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatangak iti adu at taraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag tinastoy. Apayan manang maraing. Anyat sang sangitam di ta kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo't na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Allah. Naudatal na mo't aminan. Apayan. Ay, nagsakit nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanun nga tipunak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apay nga imarakop ka. Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyat ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawamalang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak. Agyaman iti pa nang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at tagkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss.
Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabuno inton bigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ti makamo nga agbayad Ha? Uwan, awan ti parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagat kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mat laasaan ang nakapagturpos iti kulehew. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di bale, adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant kanu nga ro ti papanan may. Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wayne. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangin tagurder. Noan niya ti order mo. Isumatan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agurder. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wayne. Ala nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni?
Sa anak matan napili no may papanitimakan. Kanya pa lang nga tararamidam nga mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidin na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kuna mga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si Maduta kon. Ha? Si kaano kaya matagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan ngay. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasuna in anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tararamidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mo. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amo ti agtinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas day ta arason apang isinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan?
Apay manen aya anak kao. Agasam, bilbilan na kanukay din. Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para kinuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto at tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awam pa'y ngarud mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Andan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti maisa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Pare. Mas daawak nga rod, takinayat na mo ti anak ko, nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat, awan pilpilyin na. Nikiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nang break na kan Jordan, awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na ti agbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal pa yung ti cellphone mo, kiray. Ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano nga imat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, edi kalman pa nagdaldalos ka akiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak kaabalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok maid. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Ang yaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na sam tinagbiyahe iti adayaw barok. Awan mat ngaminan ti choice, tata.
Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamat agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape ken kamutay, anak ka. Jack agmirendan, dakay latan kiray, napsugak pa. Manakaw, nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan samat na nairwa mitirigat na ijay. Napur malaunay nga men. Kan kasla di na kaya tisimple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindatay aw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka mo tasigod akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagam atap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparaken ka ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasaan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Day tangarun Kate. Kababain ti may kamang kadakwada anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Pangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay dahil nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. Asika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ila makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparaken ka. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrak ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat marisela ka aruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman.
Kat isumat nga ron ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din noan niya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong pitinsyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam noan niya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na fresh akas kanya. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na, ah. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami ti timpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaal laang ah. Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nang? Di yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinadang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da di nga ilako yaw. Sigsigurado pa eh. Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. At da ngamin nag-order ka, di ta kabangiba nga puraw. Tay munay apang burger kumangkad. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali injay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa'y nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adon ti customer yun iti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao? Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sabagay. Hanggang ure mga ala kailangan matiti para masahiw, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumigsabas ito'y bakery. Mangala akto niti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatautayp nanang. Napanak nga ron gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni tatautayp. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika.
Arakan ti tattao no kastoy aparbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay dito dakal nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Ta saan pa yan ay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utep. Jak gumatangan na, tamakabsog mo to'y fritis mo. Ha? Itun maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto apangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa yung nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, at naman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na lang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Jakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Nanyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida, ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas.
Quality, branded dagita. Nangina magayam tila ko da ditoy. Siguro dakil ti kita da ditoy. Tanangina tila ko da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo ti kita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangina tila ko yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita nyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napinta siguro dagiti lako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasango ti baker eh. Di ka mo't lagumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin. Nakitak a mismo. Iso an naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusari ti dayta. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaeng. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot nagtay vocational school mang offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon, sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay.
Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga di asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapu ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga'y no saan nga'y marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia, tawre kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Giovanna anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal yaw. Nada makita yo, tuladen yo. Wahan saanen anak ko. Agmula aklaengen itinateng, tasig sigurado pa'y. No idi pala kumaanag mula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka muna tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit dia nakapaibo si tilakom a barbecue Un tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yo kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat na. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Nana Banji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iji palengke. Naglukmag matan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak nga. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day dya karoba tayo ka. Sapay kumaa ta nagbalbaliw matan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapu keng kwa dandani nagsina dagiti agasawa karoba tayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasdi akinabayag na iji syudad. Imposible mat awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang idarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya? Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sapay lang ko mata at damat namnamakin ka. Inton malamlangan nga agsautan niya.
tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan iti syudad achari. Limukmag kamutan iti uray lang nga. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat data nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tantak lang manan nga makawid itoy. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Palengke. Kadwa na mat dua nga anak na. Ngam apa nga kasjay? Hanmat nga karkaro padagay anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay, naglalaki ni Cindy. Ay, una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawa mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasano nga, Chari? At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kunak nga ron, hindi kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, di amanak, Chari. Kunak lang no awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga mi nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamon dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga rod atahanak to nga paldaangan niya. Saan to, Apolos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd, nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan na nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalaki di high school ita kabang iba nga purok. Ay wala ha. Am-amok, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara ididay jati gargaraw na. Idagis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa baliti ang madagi anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta ka manin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod ididamaw. Itataad da manin baro nga asawa na, naaddaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni istor ni Nana Banji. Hantomot nga men nga inlawlawag nga perperme ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbugayaw mat nga hamat Kaitanya nga rod ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisagmakam day ta, no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakan ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya tibasol ko kanya na. Nalipat, amsamat, tanjay sinasaum idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuwana. Ibagbaga, man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuwana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuwana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang.
Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Malaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit-kita ka mo nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat balo day jay. Agsusukat sa matanti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amumpay no pudno nga eskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Naglukon. Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjet aramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan sa madagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Tiyare, agawid tan. At dagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimete ang numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay istoranak ko. Di ka lagbain. Kasanon, numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, dakas ayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat? Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di muntumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan ida sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawaam ti agpulas tamapan kan ije barangay hall.
Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda lang. Tila sasawam to mga min. Hay, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Hanmot Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay ngamin ayang agreklamo da no awan kinapudno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takundi darum dakit din. Kaluban dati mading nga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung-batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katwan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan latat ikarbengam amang sarsarita iti padam at tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinaidanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dengganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod. Agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangay iliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang dato'y lut-lutoak. Tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Naskan nga alaamon to'y anak yaw. Iti di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot la ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko.
Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito eh. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? When nabayagan nga sininaak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko jay syudad niya. Ay, Jaklaim pagarup. Ang damat gayam na palabas mo. sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saanan? Jayton balay ti panganak. Lloyd, pangaasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin nas wastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam saan mat gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas iti naramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linnipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas laawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paykit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston. Mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga nararamit ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala. Iso nga ita. Agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wen, nanang. No kasta, maidistino kan dito'y lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlahangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manay. Imbagmaan ta nagtalinaad ka single, Willie. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mait. Uray to'y kabsat mo. Awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito. Naimbag nga orasyo. Anda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na, DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante.
Nagbalbaliw akon kaanakan. Pinidya ko dagiti bisyok. Ay kat nasayat ano kasta, Uncle? Kuna maata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Iso di mo subyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek mamot agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan nakalorejay ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay, no agaram tumalang ti gagaram di tarwar. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manutaon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya kon na baro. Ay na, di kan mas daaw manong, tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram, katni. Bumaketak mata na balasang, 28 kon. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanan oray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga, kas dyan ni ante. Di nakit din kayat ang maadantay di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga agaram ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilang ak kada kayo. Iso nga damot siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo, anya. Adamat ka na kami nga gabsat, ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadangkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng nakakaase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi ata nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. Aday naram ko hindi na panatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta, uncle? Wala nga raw.
Kunak no makabukilak mo tayo iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw, oray duwaw no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay angkal. Katawunak matkit day. Anya, makaanak pa nga ro no bilang lang angkal. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay, ang sayang ata nagsina kayo ng kal. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex ko. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyoran apadak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakad. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wen na. Awan mabalin kaw. Tanimot nga rin antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rin trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot ditoy. Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagpaharam, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin. auntie. Ni, awanan ta dupay ang ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak ti mang papanaw kadakwada. Kat pabainak ida amin. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang adda kapinungan, tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalastan ti agbaak, di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak ninitaw. No matay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may... Apay ti kunam adalungon mo, no matay ka, awan. Tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. Ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa iday, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anaimbag anakam amin nagitakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra, anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan ni anti kadata, Biron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam ni anti ti pagragsakak.
Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakamta. Diyak kaya ti mabakita na balasang manong. Oresak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumuten tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti day manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida, manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusen da nga agkabsat. Kan di tamot agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sunos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko tiyakin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Win manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakkel samot una dito para kadata ading ko. Husto laeng manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusto ibagbagam. Di talaan mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayaw ti plano yu kan kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Papay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw? Manang, ada ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni tipagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayon. At dan pagpampanakil yaw. Auntie, maawatan da kami kumamat. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha! Ala, napaguran ni auntie uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy apagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos tinagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan ta idan manang. Itod tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang.
Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? Mangtad lay ti sakit ti kasta. Ay, unay-ayan nagijaya ka ka, nakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dita. Uray, tako na may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang Kaya't min kang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo na ding. Kat ni auntie ngay ayabantat. Wan No di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wan Ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang. Apaya kanayon ka amarabyan as sangpait. Papanamaya. Ikwa, ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nito. Ada ka di ibagak. Anya day tamanang. Apay, awanon panggap mo ang mga sawa. Apaya kasta ti damdramagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nito. Apay ay kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapas trekek. Wain, yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling, isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninito. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Saan kayong agasawa iti kabsat ka? Pumanaw ka. Ninito, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apya kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metken ka mabalin mo ti mga asawa no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapa ay talaklakayudan ako na yan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailawan la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalakay, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbalin na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng tikabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensyakan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta akabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang! Di ka sumuraw, iti na italalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Agulimag ka man ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Librimat ka ti panagnaid ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata beten. Ngam siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak. Oy. Ariglado, darling.
Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apa ikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay la abang me dito'y balayo ti itid ko kang kuana. Taiso ka no ti mangtid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Ah, kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kini uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamakin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamut nga main itisan mo pa'y unay nga am-amo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang maikawa ak apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito'y balay. Kan pimintas mo dito'y unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino a Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay kakadimit ni taoy. Rowena, Apay aya. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni Manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ni Nito? Asawa ak Manang. Aniya, kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga asawa ak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya,